За сайн бацхан уу. Өнөөдөр Mobile Legends-ээс арай гоё дизайн, графикээр арай илүү тиймэрхүү тоглоомууд олсон байгаа. Энэний нэр бол за бид линк дээр үлдээж чинь Heroes War гэсэн баха. Тэгээ энэ хамаагүй гоё санагдлаа надад ямар тааж. Маш гоё. Яг л мобайл тэгсэн мөртлөө арай гоё. Гэж санагдлаа. Зураглал мургалын үед санаарч байгаа. Тасархаа. За 5-9 авчих заавал ранг тарах юм даа. За ранг тоглохын тулд заавал quick match дарах хэрэгтэй юм байна да. За ер нь бол мобайл дүрмээр явна. Гэхдээ хамаагүй. Энэ батлыг юм тоглосон муу адил мобайлтай адилхан скинүүдтэй. Скинүүдийн инфонууд. Don't forget to learn new abilities. Don't forget, buying gear makes you stronger. Тэгээд хамгийн гоё нь хараа. Тип хийж болно. Хамгийн гоё нь мобайл болохоор зөвхөн гэрлэг үе тийм. Энд дэр болохоор тийм байх. Дайм ваастай шууд орж ирж болно. Нүм кул. Мэдэр бол хэмээс цогцолсон. Чиний зүгээр байгаа. Тэгээд яагаад ийм ийз байгаа гэвэл угаасаа би дөнгөж нээсэн учраас жоохон An enemy has been slain. Let me have a taste of your blood. An enemy has been killed. Mobile Legends дээр нуугддаг бол энэ дөр бол нуугдна гэж байхгүй. Мөн War цаадаг. Let me have a taste of your blood. Killing spree. Say goodbye to the sun. Has been killed. Dominating. Our hero has been killed. An ally has been slain. Not even the best demon hunter in the world can harm me. Our hero has been killed. Mega kill. The blood of my enemies is coursing through my veins. An enemy has been killed. Unstoppable. I will put an end to your life. Гоё
дээ. Killing spree. An enemy has been killed. Your team has destroyed a fort. An enemy has been slain. Wicked sick. An ally has been slain. Shut down. Your team has destroyed a fort. Flows like a river. Тоглож сонирхож илүү гоё тоглоомыг An ally has been slain. Our hero has been killed. Rivers of blood, arise! Monster kill. The blood of my enemies is coursing through my veins. An enemy has been killed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Миний хоёр дугаар скил ер нь бол passive damage байна лээ. Их өндөр дэмэжтэй. Your team has destroyed a fort. Not even the best demon hunter in the world can harm me. Godlike. Rivers of blood, arise! An enemy has been slain. Blood is better than wine. Our hero. Danger! Escape the range of enemy towers and let your troops take damage for you. Holy shit! An Say enemy has goodbye to been the sun. Юу дууд гэсэн. Your team has destroyed a fort. Мууяц байхад өдөртөө байгаад нэрийг гоё юм. An enemy has been killed. I drink your blood. Shit! Энэ юу харагдах юм бэ? Заур сон сайхан Rivers of blood, arise! An enemy has been slain. Holy shit! I will put an end to your life of suffering. Your team has destroyed a fort. Ярилцаад гоё тоглох боломжтой болно. Your team
яг за авсан яадаг популяр Your fort has been destroyed. Protect our tower. Coursing through my veins. Double kill. Let me have a taste of your blood. энэ батраа тоглож үзсэн. Тэгээд тоглож үзсэн байна. Blood is better than wine. Your fort has. Тэгээд Our hero has been killed. Double kill. Holy shit. I will put an end to your suffering. Protect our tower. Your team has destroyed a fort. An enemy has been killed. тэгээд дараа нь тоглож үзсэн. Arise. Holy shit. Your team has Say goodbye destroyed to a the fort. sun. Dominating. Зя баярлалаа. Та сэтгэлээ хэлж үзээрэй. Victory. Надад бол маш их таалагдсан тоглоом байгаа. Тэгээд мөнгөний дундаж ололт, XP-ийн дундаж ололт. Тэгээд ингээд бүгднийх ингээд дунджаар нь ингээд ер нь Dota-гийн шиг үзүүлэлтийн гараад ирдгээр маш гоё санагдсан. Тэгээд network нь ч гэсэн арай их мөнгө болдог. Мобайл дээр 15 level-д тулан зэмэрлөө. Дээд нь 10,000 голд олсон байдаг байсан. Одоо харин тийм биш ээ. 10-20 хэдэн мянган төгрөгийн юутай network тайгаа тэгээд